Aprang si kadagway pansame kardom pajirlo election mangi jutang elo sitame halasu ang thun non stame jutela gram tang a video long nang ni tum same nang than pon lo ilitum che than pon lo CM Himanta Biswa Sharma laben ke alang li chor reni ki Bhuyan Sharma alang li tum han akoi kipi 52,000 crore assets dopolo ang tana debt alang li an ke thea business dopolo la choto kilang kapra dead long a passport stame dopolo alang li long thom country passport bangso akoi kipi bang lage inud senior leader lo congress long Pawan Khera po alang li bang sa akoi pilo lasi controversy dopik bangso puthak kwantong ahok ni stame alang li bang akoi pidat lo so akoi kipi pe na jok CM Himanta Biswa Sharma bang sitame alang li reply chipilo alang li ningje lo lahai ka do ka bhe alam ke lake nilitom phan akoi na kipi tap lake documents do ans tame lage AI men sika selam polo lahai ka do ka bhe lake false and fabricated polo amar si alang li piso mata CM Himanta Biswa Sharma piso rini kibang same FIR pidalo Pawan Khera phan amar si alang li phan ke FIR pidalo plotang de nebing nang vek po laben ke alang li phan same arju pater tok vek po la suppose si police tum same Delhi along alang li kido adim dam si ridam lo same alang li bang chitong dam de lo alang li konan ka juine mate ko sone same thek dam long de lo amar si Pawan Khera bang ke claim ke Telangana High Court long dam lo alang li anticipatory bail bang ended lo anticipatory bail kupilo plotang te jong selitum anticipatory bail ended lo plotang te iritum phan nang kenep ji nakang nang ji ajakong abelo police tumba amar si alang li Telangana High Court pen bang so anticipatory bail bang ended lo lasi 1 week phan mang ke alang li phan mang ke nebing nang un elo Islamic Court pen pachini pono alang li phan Assam Court long dam si kadu ka ve alam paching wai ji phan athe bang so a case bang ke bihe a case bang kali dalo a case bang hetan penang lo alang li jong si a koi kipi tab binong lo plotang de alang li phan saming sai vek nang kok pola bang ke same kopi ko sonjene apor sinyang than poi ditum phan la pen de da phi muni tumange chini lablo lai kadu ka ve la Pawan Khera CM Himanta Biswa Sharma la penga piso phana koi pela mange chini lablo this is a reporter atung CM Himanta Biswa Sharma phan la 9 April arni mate la vote ke jog arni lo election arni lo hala suhud alang lista me preexam alamar jutun lo related to this matter labang so puthak sita me hala CM Himanta Biswa Sharma bang ke aning thiak lo bang so reporter bang lage lalan top a news channel ba reporter plus Sidhan Mohan puni pini alang li men alang li bang ningje lo madela CM Himanta Biswa Sharma bang ningje lo la Pawan Khera phalo pel dunga polam lo war phiji teng phiji mane pene lam juno lo hindi pen pel dunga polo bang so reporter bang pulo nang li pel dunga puko ningje ke lage unparliamentary pulo mate alam bang juno dak pulo juno ne ma absar juno amat si CM Himanta Biswa Sharma bang same hadak ben bang aning thip lo alang li ningje lo ne lam ke kai case tame lalan tab an ke su thu the pulo amat se alang tumang bong charbo sailo labeng e congress pua puthak sami dolang alang tumang bong sami sabu ka charbo pondolang congress ki kupilo CM Himanta Biswa Sharma bang congress ki kupilo ni chin ke congress kupia son dang than tha bujela reporter pan sami kar jus ta medo ta sidak mang ke chingnek me alang li congress pe arjulong lipilang chin nang labeng congress kupia son ne chini ne pusi pupono sami tum lang napa melo plotang te CM Himanta Biswa Sharma sami aprang ke congress lo कांग्रेस में सेलांग दी बीजेपी के भाग सबे बांसो रिपोर्टर थिंग नो बाय कांग्रेस को पिलो कांग्रेस के नहीं थांग था चीन को पियसन नंग थान था आपो ये सब कहां का कांग्रेस पार्टी है कहां रहता है ये पार्टी कहां है ये कांग्रेस क्या पार्टी है ये मैं तो नाम भी नहीं सुना हूं क्या चीज बताइए तो थोड़ा ठीक है पवन खेड़ा ने बोला कि कौन सा पवन खेड़ा वो तो भगोड़ा है आपको लगता है कि इस पूरे कैंपेन के लास्ट ट्रेल में आपकी लैंग्वेज CM हिमंता बिस्वा शर्मा की लैंग्वेज अनपार्लियामेंट्री हुई क्योंकि आपने पेल दूंगा ये सब चीजें कही हैं प्लीज मेरा लैंग्वेज लालन टॉप से हमेशा अच्छा सर आपका लैंग्वेज सर लल्लन टॉप की नहीं सर लल्लन टॉप की लैंग्वेज को लल्लन टॉप को आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर नहीं सर मुझे भी आपसे सर्टिफिकेट तो मैं तो सर सवाल पूछ रहा हूँ सवाल का जवाब दे दीजिए क्यों आप सवाल पूछते हैं मैं बस इतना पूछा कि क्या आपको लगता है कि आपकी लैंग्वेज अनपार्लियामेंट्री हुई आपने सर गाली दी नहीं सर आप मुझे अपॉइंटमेंट दिया नहीं सर यहाँ पे नहीं आप ऐसा मत करो मैं आपको कोई प्रेस बांटा
में बुलाए नहीं तो मैं नहीं आया। तो आप मत करो अभी, क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे लोग खड़े हैं, नहीं, आप कितने लोग को बुलाया सर यहाँ पे आपने? आप क्यों मुझे क्वेश्चन पूछे? नहीं, बस मैं इतना पूछा कि क्या आपको लगता है कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ सर? अगर आपको नहीं लगता तो आप डिनाई कर दीजिए। मैं टीवी में आपको देख के मुझे लगा आपका लैंग्वेज बहुत खराब है। कोई बात नहीं सर, मेरी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट लर्नर ऑफ लैंग्वेज सर्टिफिकेट सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा से या किसी भी पार्टी से किसी नेता से नहीं चाहिए सर। मैं देखो, बस मैं इतना जानना चाह रहा हूँ। मैं आपसे बात करना नहीं चाहता हूँ। कोई बात नहीं सर, किससे मैं लालन कब क्या है वही नहीं जानता हूँ। कोई बात नहीं सर, आप नहीं जानते होंगे क्या है ये चीज क्या है? सर। कोई बात नहीं, आपको बड़ा आपकी विधायक का सिस्टम है, जाके निकाल लीजिए आपका जवाब। लेकिन अगर आप ये चीज क्या है? ये चीज क्या है? ये माइक है सर, इसको माइक कहते नहीं, हैं। ये लालन कब चीज क्या है? लालन कब चैनल है क्या है? चैनल है सर, मैं तो सोचा नहीं, इंडिया टुडे देखा हूँ, रिपब्लिक देखा हूँ, ये क्या है? ये चैनल है सर। मैं तो कभी नहीं देखा हूँ। सर आप नहीं देखे सर, ये मेरा मैं नहीं सर, ये सीएम का क्या हो सकता है, मेरा थोड़ा हो सकता है सर, ये कौन सी बात होती है? ये गलत आप है, ये जाकर गलत। दूसरा से कनेक्शन लीजिए, मुझसे नहीं। नहीं सर, मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूँ, आपसे बस इतना पूछा सर कि नहीं, आपको ये बोलना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी ने अपना आरोप लगाया है सर। लालन कब सर कांग्रेस पार्टी ने अपना लालन कब का मीनिंग क्या है? मैं तो हिंदी भाषा चाहिए भैया देखा हूँ। कोई बात नहीं सर, लालन कब का मीनिंग अब क्या सर है? वो नहीं देखा, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? ये आपका क्या नजर है? हमें जो कॉलेज में हिंदी सिखाया गया है उसमें कोई लालन कब वर्ड ही नहीं था। सर ये मतलब आप नहीं देख रहे थे इसमें? Kasi cingnek me alang itum pan ko pilo pupok ke. Alang itum kichini son sami chini pukok diti. Kedam tang iri tum sami son dolo. Nani tum sami ning dolang ne avini iri tum CM Dr. Tuliram Ronghang alang li sami angtong iti pan chini pu son lo. Non ba ke hala sa Himanta Biswa Sharma bang sami Congress ko pilo chini pukok. Sami hoga ha ke alang li chini ke kali lo alang li chini lo. Sami ke pa plop jia bidi thai lo la bangke. Amat si reporter la bangke CM Himanta Biswa Sharma ang bong sami hada ke lam chidan tu to son lo. Ikirap tang sami li to marji ponong lo, thek ponong lo, itom karbing long sami lo son lo. IS retired jai kathar la bangke tiso sang ho reporter alang li to bang bong sami alam du tu lo. Sonang nak lo alam age non sitame. To bang so alam age tum chethan ponang ni lo. Case bangke active lang non ansame investigation bangke tangte lang ko matong chok de chok chini bangke klada kalamen bangke chini ne lang non itum chethanam nang nani tum same thek ponong e typo nani tum same chini po AJP pen a candidate kunki Chaudhary phan bangke alang ni phan case pidet mate FIR pidet pan bazar police station along Guwahati along lo kopi bosi alang ni phan FIR pidet lo komar se pidet lo alang ni kopi ke chok chi joini si alang ni phan FIR pilong poplo bang so puthai li tum thiek pen thana ma nani tum same nona du bang ke arju ponong uji FIR ki chipilo apuna CM Himanta Biswa Sharma achor same Pawan Khera phan ma FIR pidelo non bang ke la AGP la candidate Central Guwahati pen ki thurdun abang phi kunki Chaudhary alang li phan same FIR pidet alama la son lo nani tum same chini lo MCC mate model code of conduct hala bangso aron kar kan pu a koi ben si alang li phan ma ke FIR ki pilo alang li phan chot la pokali hala so FIR long alang li a team bang phone do pu hala tum man stame amen sumpon lablo social media long a ke claim atum mate alang li pen claim ra pe dam ra pe tum phanan stame FIR pi derlo alama gela son lo silence period mate election mate vote jog je aprang di 48 hours aprang alom mang ke campaign dam long le 48 hours pulotang de lage nini lo ani silong 24 hours nini pulotang te 48 hours so suppose election jog je nini aprang mangke camping dam long li la so aron mangke dolo la moral code of conduct long mangke hala so munit a koi ki pidam mangke la son no kunki Chaudhary pen claim ra peratum konani ke campaign ke dam bolo hala so allegation mata a koi ki pistame dolo bang so FIR long isi bangke la son lo la kunki Chaudhary bang la bangke alang li a team atum hala vote ki piani same voters men chingki det polo alang li hala sur same alang li tuman ke bai ji ke bor I nili phane na pino plaza lo vote ka chohang ji ka bor I polo hala so ani bangke amuk phane jognon boy pun e polo same alang li bangke voters men chingki det polo kasi dak bang ni to matha me alang li kichingki bangke henone maput sitame a topic kopini hala bangke chini damde nali nili same komani penge ini tum same chingki ji kachi chini amune lo plotang de ini tum same chingki ji resi kunki Chaudhary same la son ka chingki thai lo mene same alang li phana koi gi pipon bangke hala
polling station te bok terai stame alang like bang pen chingki det bang phan ka convince pulo ki koi bang ke la bang do thulang alang litum agari motor bang ke hala polling station te bok terai sibi kok pulo kona si ki bilong le ma de mate restricted adim sitame alang litum dodam kok la bang hala gari parking sitame parking long le long se parking det pulo amar si bang so puthak sitame la so FIR long mangke jongdun lo bang so case ki pi bang abang phomen lake Naba Kumar Lehkar pulo alang li koma muni ne lan bang ke chini dam des tame along ke tokela son lo BJP tamben pene link ke do muni ta hai ji pu so 100% BJP a worker BJP a leaders pu bang ke tokmun pe so me BJP a muni tamben link ke do muni ta hai ji pulo alang li FIR की पिछोट कली पुलो बांगसो FIR की पी long hala so videos photo approve है लाई का दुकवियान समय पिदुन पुलो लापेन के पुलिस तुम समय बांगसो FIR बांग के registered है लो तुम री के रिटार्ड ली बम लो कमाद अलार्म सी अहक मा अहकेमा नाले तुम कुपी लो के माथा बांगसो पुठाक आलांग लिफान का फेरे सो के दोजी लापेन के बांगसो FIR के जोक बांगसो में कुमाने से आलांग लिफान पाजोक तोयपो कुमाने political leader type में आलांग लिफान disqualify जी आ बिदी थाइलो मते पिने के पास सुंग जे बिदी थाइलो समय comments नोजों सिली तुम लांग लो प्रोतांग ते आलांग लिफान पेन आन तो मंगे काचोरो पोंडो आलांग लिफान हाई वेक पुआ comments सी दो पिक पेन आन के नाली तुम समय टेक पोनों जी social media पेन समय पेन आन के रात तुम हन समय थान लो पचिनी लो लबिंगे true social media पेन समय आलांग ली fan ki grow tum mate alang li fan support tum samay do piklo lasi hai kerang dunun even si ko mane alang li fan ke pasung kang tungma pu samay matha me samay chini ne delo alang li a hoga hak si alang li violate bi nong lo ne mate akoy ki pitab lo ne athi akoy ki pitab son do pik politics lo ka ke samay tum arju ponlong ji lake akoy ki pitab allegation poson ke ka ke samay do la soposi hok pedal nambang ke chini ne dalo puthod update dolo plotang de tum che than thunang non bang so video la mai pon de tum che than to na puthod che tong thunang ka break video long de me thame kar